phela la sesiyiphuzile imali kaZikode and uwe umuntu othi asiphuzele imali uwe phela othi asiphuzele imali mina phela manje ngizofika ngiyithini indaba emali kuZikode inkinga lento nawe uthi asiphuze inkinga nje iyodwa nawe uthi asiphuze uvumelane nami kodwa ke kulungile asenzi icebo sokuthi imbuzi lapha kaMkhisi zilahlile asenzi icebo ukuthi sitshontshe imbuzi lapha ukuze sikwazi ukukhava le mali siyokweba manje sesibasela manje sizokwenza kanjani ngoba manje lo muntu umashonisa imali yakho uyayifuna sizokwenza kanjani manje manake ngibuzele sesiyoyeba imbuzi lapha yana sizokwenza kanjani imbuzi masiyebe lapha soyenza kanjani phela masiyebe imbuzi sohlangana nomuntu lembuzi masiyebe ijazi lokwenzani manje wawuzokuthiwa ijazi lelenzani lalela ukuthi ungabanjwa lalela stupid ijazi sigqokile sigqokisa imbuzi kube ngathi sithola umuntu odakiwe kube vele kudiya kwethini kube ngathi sithola umuntu odakiwe vele kudiya kwethini kudake wena mina ngidakiwe mina manje asenza ngathi sokwenza ngathi sithola umuntu odakiwe thina uma sithatha le ambuza kaMkhisi no hayi finish no sokwenza ngathi sidakiwe no hlubi sokwenza ngathi usakahle sokwenza ngathi sithola umuntu odakiwe kanti no uzakahle lizosebenza lecebo leli umashonisa phela lo muntu lo lesimkoleta mele siyithole lembuzi masinya sase kuseni sibe sazi ukuthi sesiyithengisile imbuzi le kuze sokwazi ukuthi sithole imali le kuzomela sihambe kuzomela senze nje ngokuphuthuma singalosi kubuyele emuva asihamba kodwa ngale plan yakho yejazi iyasebenza ayisebenza kakhulu ndoda hey kunzi abathi nokuthi bangishiye nini sihambe ebusuku abanye benza izinto ezinye kodwa ngeke bedlalele lakini ayisebenza kakhulu sebenza ngitshela ukuthi lo mashonisa somkhokhela le mali ngihlukane yohlubu ngazathi nomuntu hayi indaba zedakwa lezi ebusuka nje hayi esidakwa nje lezi hayi uyadakwa umalo manje hey hamba mfela sina indaba zakho baba kanti indaba zakho mfelase baba awubhenda asisebenza indaba yakho sobanjwa hayi khulula sayikhokha le mali kamashonisa lena le mali sidakiwe le sikhokha impela